Milenijskom fotografijom portreta Ive Gregurevića počeo je 24. festival igranog filma u Orašju, prvi put bez Ive Gregurevića i prvi put sa novim nazivom Dani hrvatskog filma Ivo Gregurević. Premijerom filma Dopunska nastava, gdje je Ivo Gregurević odigrao svoju posljednju filmsku ulogu, sutra zvanično počinje 24. festival filma u Orašju, bez Ive Gregurevića. Program je počeo izradom milenijske fotografije portreta ovog velikana hrvatskog glumišta. Nažalost, prvi dan je bez Ive Gregurevića, ali ćemo se mi ponašati kao da je Ivo Gregurević tu s nama i sve će biti rađeno na temu Ive Gregurevića. Između ostalog, evo i ovo danas što se dešava, radi se milenijska fotografija. Njemu u čast smo napravili tu na ovome ranču, uz rijeku Savu, u Donjoj Mahali, 686. milenijsku fotografiju posvećenu Ivi Gregureviću. Prvi puta je u naziv festivala uneseno ime Ive Gregurevića, a i sam sadržaj će dobiti neke novine. Ove godine će biti i 3 dječja filma, jer to do sadašnjih godina nije bilo i bit će dosta novih sadržaja. Jedan od novih sadržaja je i memorijalni turnir gdje će uz domaći Atletico iz Orašja nastupiti Dinamo Hajduk iz Zrinski. Imali smo tu posebnu privilegiju da organiziramo u sklopu Dana hrvatskog filma Ivo Gregurević, taj turnir koji će biti memorijal i vjerujemo da ćemo to nastaviti i narednih godina. Ove godine će biti otkrivena skulptura Ive Gregurevića u Novom Oraškom parku, a premijera prvog filma će biti prvi puta u novoj izgrađenoj sportskoj dvorani, dok će ostale projekcije biti nastavljene u kino dvorani.